I pozdrav, sa vama je Pakleni Gamer, danas igramo novu igricu na kanalu, to je agar.io ili agario. I sada ćemo da krenemo da igramo ovu igricu, dakle zove se Pakleni 2004 i idemo na play. Igrat ćemo free for all i krećemo. Evo ga neki tamo zoom, vrate. Neki Japanac, Kinac, koji kurac već. I sad uzimamo ove kuglice i tako rastemo. I jedemo druge likove. Zašto se na primjer zovem Pakleni 2004? Zato što sam rođen 2004. godine. A Pakleni kao Pakleni Gamer. Ujebate kako puca onaj. Ne možda me podaš. Dakle, ako ste slični kao što ste sad vidjeli, ne možete da jedete druge. Tačnije ovoga ko vam je skoro isti, ne možete da se jedete, logično. I sad ću ja pravo da pojedem ovoga. Ovako. Opa. Vidi ga on je lol tamo. Au. Dakle, meni je skoro sada 90. Opa. Pogledajte vi ovo. Opa, to, jedi. Jedi, to bre. Dakle, ovo je pukao, kao što ste mogli da vidite. I sad mi je skoro odjednom 201. Dakle, nevjerovatno kako imam sreće. Opa. Oh. Fuck Serbija. Brate, kogod je to napisao, fuck i tebi. Fuck you i tebi, brate. Ne, pojavno je, nevjerovatno. Ništa ljudi, krenut ćemo. Idemo još jednom od početka ovako. Dakle, treba danas isto da izađe i ovo. I treća epizoda Red Factiona 2. Šta što mene stalno jedete? Opa, vidi ovog. Da, Red Faction 2 i ovo. Tako da, izvinite ako ne izađe Red Faction, zato što mi je bitnije ovo da izbacim. A sutra možete da očekujete 4. epizodu Red Factiona i možda Minecraft Build Battle. Dakle, možda. Pogledajte ovo što se jure ovdje. Prva je Holandija. Ili Netherlands. Holandije, brate. Dođi bit. Izvijem tako će malo da laga. To. Evo, već ne mogu sada da pojedem. Ne znam da li se razdajem za ovog malog. To je doge. Mogo bi se za onog tamo razdvojiti. Lara. Vidi, daje mi. Inače na V bacate ono što mi je sad on dao. EFK. Samo da me ovaj ne pojede. Pogledajte koliko ih je ovdje. Da, vrate. Ne mogu da pojedem ovog, ne mogu da vedem. Evo je Holandija. Dobre, pogledajte koliki smo. Samo i ovog da pojedem. Ne mogu. Nema šanse. Fuck, Srbija me juri. A daj, da Bog da, crko. Ne mogu da verujem. Inače napišite komentar ako želite da igram ne free for all nego teams. Ne, Hrvatska.
Drži, brate, malo. Ne mogu da je bacim. Drži malo. Nećeš, ako ti jeb. Aj, čao, brate. Izvinite što sam tiho. Jednostavno ne znam šta da kažem. Ovaj pucao i ono šije, brate. Opa. Na space se razdvajate, da. Sad hoću pojedem ovog, opa što izlaga. Ajde, neka njemu. Opa. Ajde. Pogledaj ovaj, samo što nije pukao. A daj. Idemo još jednom da pokušamo. Ovako. Oh fuck. A što me jurite? Opa. Ne. Da li moguće? Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Šta kažem? Lajkujte, subscribeujte, šerite. Posjetite fanpage i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.